Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Some along Arlo along Hormo Ador Nankibara Puthot, or some student union atumpen Kachesong. Some along Arlo along Rat Kapahaya Sorkar Nang Chari Detpen, Nini Tom Angbong Hormo Ador Nankibara Puthot. All some student union T Hekpen Aasu Central Committee Pen District in Arlo Alongta Kachesong Pon Chiapan Kapin Khatpon Ateng Pen Arunipai Inkora Hiniani Dipu Club Adonri Ateng Nolong Kachesong Pon Pedolo. All some student union Central Committee along Central Committee Vice President Sarjun Hanse Central Executive Member Arnab Jyoti Kaputi President Aasu Karabyang Long Committee Subhas Bora Lapen General Secretary Arida Mahanta Alang Litumpen Kachesong Ahud Aasu Central Committee Vice President Sarjun Hansepen Kaning Jiatengke Radatum Kangwaisi Laso Sorkar Pangmilo Sorkar Kachari Nini Nitom Angbongsi Hormuador Nangke Parajo Rat Ahongjai Along Wangpen Chesong Nangpoklo BJP Sorkar Sengdepen Kaiketa Ningjewe Rada Phansi Kam Claim PG Rada Kisungpen Kapejok Chia Phansi Laso Sorkar Kesengji Usitame Tekon Longlo Rada Phan Ason Scheme Pen Rada Phan Tangka Pilo Seta Sorkar Sengdepen Konat Atangkasi Latung Kipimapu Central Bank Pensi Loan KN Dangte Kidukelak Atumaphan Opilo Keklempi Latum Tangta Rada Phan के क्लेम पियावे नॉन बीजेपी सरकार के किदुकेलाक आरादा फानले सरकार के सेंकाली केप्लांग अतुमा फांसी सरकार सेंग पिचो आथे निनी निथम आंगबोंसी जांगथु आदर नंकेबाद सांगादर नंकेबाद पेट्रोल डीजल ला अंचो तकालीसी से कचेलांगचिया फानंता दोवायादर नंकेबाद लासी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन अतुमपेन कचेसोंग नंको अफुथाक के लाहिलो लापेन नॉन निनी निथम आंगबों प्रापचिन पेन Hormuador nang pasun sirak nang chiputa Hansea sang hopen ningjepo. News report Karbi Anglong News Channel. Tron thar aban burme aji protection jila aji mulyo bridhi roador babe aji ei karjosuchi luai ase tar loge loge ami kendro sarkar aru rajya sarkar hukia dibo bisarisu je teolokok ৰাইজে তেওঁলোকক বেচাৰি তেওঁলোকক চৰকাৰ গঠন কৰিব দিয়া হৈছে গতিকে এতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত যে লগে লগে 3 দিন 4 দিন পূৰ্বে তেওঁলোকে পেট্ৰল দাম যি ধৰণে তেওঁলোকে দাম বঢ়াই গৈছে এতিয়া তাৰ মূল্যত এতিয়া জনা সাধাৰণ ৰাইজে তেওঁলোকক ভুক্তভোগী হৈছে গতিকে এই চৰকাৰখনে যে অকল তেওঁলোকে কৈছে যে আমি ৰাইজৰ পক্ষত আছো আমি ৰাইজৰ সৈতে আমি কাম কৰিম ৰাইজৰ উন্নয়ন কাম কৰিম বুলি কৈ আছে কিন্তু আজি তাৰিখত আমি দেখা পাইছো যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু আমাৰ राज्य सरकार তেওঁলোকে দুটা ইঞ্জিন सरकार বুলি কৈ থাকে কিন্তু দুটা ইঞ্জিন सरकार থাকা পিছত যে আজি দাম কেটা বস্তুকে দাম বাঢ়ি গৈছে কিহৰ কাৰণে এই প্ৰশ্ন তেওঁলোকে উত্তৰ দিব লাগে জনসাধাৰণক তেওঁলোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগে আৰু আজি যে ৰাজপথত যে আজি বিভিন্ন হদখন ছাত্ৰহঁতে কৰ্মীসকলে আজি ৰাস্তাত উলাই আহিব লগা হৈছে কাৰণ এটা হল যে এই চৰকাৰখন তেওঁলোকে অকল ধনী মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই চৰকাৰখন বনিছে বুলি আজি প্ৰমাণিত হৈছে দুখীয়াৰ কাৰণে এই চৰকাৰখন নহয় যদি দুখীয়া মানুহ বা দুখীয়া ৰাইজক যদি তেওঁলোকে মৰম কৰে বা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিলে তেন্তে এই মূল্য কি কয় বস্তু দাম কিনি তেওঁলোকে বঢ়াব নাছিলে গতিকে আজি এই অনুষ্ঠান যোগেদি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ হুকে দিব বিচাৰিছো যাতে অনাগত দিনত তেওঁলোকে এই মূল্যটো তেওঁলোকে কম কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এই জংগী আন্দোলন হ'ব লগত অতি শীঘ্ৰে যাতে তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্তটো লৈ মূল্য যিমান বৃদ্ধি হৈছে তেওঁলোকে ৰাখ কৰিব লাগিব সময়সীমা বুলি তেনেকে নহয় আমাৰ দাবীটো হ'ল যে যি কিটা দামবোৰ তেওঁলোকে দিনে দিনে বঢ়াই গৈ আছে জনসাধাৰণ আজি তাৰিখত তেওঁলোকৰ হাতত পইচা নাই যি হিতাধিকাৰী তেওঁলোকে দি তেওঁলোকৰ এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ৰাজখোটত পইচা নাই তেওঁলোকে ঋণ লৈ এই চৰকাৰখন গঠন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ঋণ লৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা গতিকে এই চৰকাৰখন আৰু প্ৰমাণিত কি কৰিব আছে ইয়াতে সংস্থাপন দিব পৰা নাই আৰু সাধাৰণ ৰাইজক তেওঁলোকে কাম দিব পৰা নাই কাৰণটো হ'ল যে তেওঁলোকৰ অকল কথাটো হ'ল হিন্দু মুছলমান কৰি তেওঁলোকৰ এই চৰকাৰখন গঠন কৰিব লাগে আৰু যিখিনি দুখীয়া শ্ৰেণী ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ ভুক্তভোগী হিচাপে তেওঁলোকে এই ব্যৱহাৰ কৰি আছে গতিকে আমাৰ আছুৰ পৰা এটাই দাবী যে তেওঁলোকে এই মূল্য বৃদ্ধিটো ৰোধ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি জংগী আন্দোলনত ৰাজপথত নামিব লগা সময় আহি পৰিব
Karbi Anglong Labor Union atum pen 0 point Labor Union atum chilang pet pen 0 point Sikari Kathar arong along Thengpia Klim Keron pon. Borjan constituency ke parlo HDP 0 point Sikari Kathar arong along Karbi Anglong Labor Union atum pen Chepater Piponsi Karbi Anglong Labor Union 0 point Labor Union branch atum pen rong arwara tumapan ake joy pen Ador ke so atheng pia Klim lake Mahajoni atheng pi pusi pherang ke atheng no pachini po. Bang so thengpi lake ningkan kep krepo jongsi pathe thek pulote Ador dopik ali dopik ji kaching thuraphan me oputa radaphan than teka Bang so thengpia Klim Keron ajai mek along Karbi Anglong Labor Union CEC Amaipu Chandro Rongpi Kongchun Bang Rising Milik Peter Tiso Advisor Kalu 0 point Labor Union Maipu Doloi Hanse VP Roelson Hanse Secretary Dorsing Be Alangli Tumpen Japonsi Rong Arwara Tumaphan Panongsi Akejoypen Ador Keso Atheng Pia Klim Keron Ajai Mek Deng Ponlo HDP pen nang kilo berta pro tapping leng report Karbi Anglong News Channel Karbi Anglong Labor Union pen simang kon asom na mangkela no Legal framework for conservation and protection of forest, wildlife and environment in India. Bangsa TP and Ponsi, ini tema CC Komite fan antap me bangsa tengki rong pon no, juning pen ceng pon plus pining pen ta ko kiron pon ke ceng pusi along ta me la pon lemon lom. Cengsi nili nalitum channel pa nilitum branch lo nilitum hengtika cheron nalo nang kido napot churu lo kasi nilitum Karbi Anglong Labor Union 0 point branch labangso nilitum ka cheron lake mahaguni hengti la nilitum pan central committee pa sa nagkaron lo kasi nilitum unan ke ladak labangso hengti ke epen nilitum afrang ke durthai mene pa si Allah tu lam kedai kan akan labang so thengpi avelu Puthot ke thetheni bak than poima thengpi avelu la ke thitan jong se chupa thek polo tangte I rong long si litum apporting ben bole 45,000 pen chenglok si ladak ke langdam posipu nilitum ta la anmang ke Ador binong mang nang thantik the la satme avelu bang la pon do pusi nilitum ka chini si abang so asai ke deng polo bang to hawar lom la so think pi pen ani long pon ku mata ki tang song ta long nilitum dak lasom achiri chiri ka tiki bang thailong le lang sitame ladak irong rong ni la pu na ne sel do pen la pen so na ne kini ke rom dulu sitame ladak Heglong lelang tetan buka setami non nilitum angke achiri aha press iklami apa nilitum 40 minute from central committee tum nangelo don nilitum mam 6,000 mahaguni around of idol asi nilitum pili chiron to nilitum la dilai la pen ke ladak nitum 0 point area an Labor Union nilitum 2024 ne kan sila dak sa ito Karbi Anglong Labor Union IL Open Paterpi Ponsi Longso Kang Thu Picnic Spot along Kijoi Kelang Paching Thur Ponchia Phan Adim An Kahumri po Patumi Arua Chikloni Pai Inkoyarni Longso Kang Thu Picnic Spot along Karbi Anglong Labor Union Lapen International Labor Organization ILO Atumpen Paterpi Ponsi International Tourism Center International Picnic Spot International World Bank Funding Lapen 100 megawatt meter Lapen Tourist Park Kapaman Ponchia Phan Akehai Bida Singh Rongpi Karbi Anglong Labor Union Founder ILO Committee Pen Adimaklong An Humri Ponsi Nonang Kileji 5 June 2026 Arni International Environment Day Aphan Mesen Pen Talon Dun Chiaphan Alang Litum Pen Chisik Chedang Pon Bom Lopusi Nelitum Apherang Kiaphan Akehai Bida Singh Rongpia Hin Pen Birta Nang Pali. My name is Sri Bida Singh Rongpi. I on behalf of Karbi Anglong Labor Union Dipu at the rate of ILO Committee
I'm going to focus my video for the scenario here. This is the Longit Langsokang 2 called the fountain waters and the waterfall. And this waterfall is very beautiful to look at. At there the spring is there called the three rivers or the rivulets comes out from the same fountain water. And this water we the Siloni call the picnic spot or the recreation park, as well as our environment and climate change. Here we come for the war, environment and climate change, this subject matter. According to my theory and my practices, we want to bring here international picnic spot or international tourism center. For the landscapes is very good here, and for the people and all the surrounding and all our vicinities, all we comes close every day here. More than 500 populations, the visitors are here. Around the globe people come. I brought people from the international tourist from South Korea, from America, from Australia, and from our Switzerland we brought here, and that is why we call the place the International Tourism Center. We are going to do from this years of 2026, from the months of this May and June. And this coming 5th of June is the World Environment Day. We are going to focus this environment chapter as the good landscape and for the good climatic conditions for our human civilization. Thank you for this short video. May God bless all these God created things, and God created all about the water and all about the stones and the pebbles and all the crystal water here we seen, and all these surroundings we are doing for the promotions of the environmental program. Thank you. Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu.